So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Arun Bor Family. So don martum aprang si kado kabe nela ni channel on kelang don vera koting jiro family member to an phasame kadom pajer glo deha kadom. Apen ni lawang so video ka smart ke de kado kabe ta chini thai po athe title thumbnail kelang men same ani kan wang son thak si karbiang long YouTuber long ke claim tum an mane meet up mate ka chatong di labang so ini nangkili po non 20 ar ni lo pinian ke December 13 monte di la si 20 ar ni ke all karbiang long YouTuber meet up pa do pon tu pon kan wang son thak la si pining an ke ni kan trok ke chok lo monte di na si kado ka wis me chatong lo nang don martung la pen pining ke prek je kan ji athe people si prek je gi ma patang de karbi entertainer long cobai bi pahai tame pining nang chatong no de tuning nang chatong no de mate de la si pining ke tuning lo mang chatong no e atum same pining nang chatong no mang do i bon ne athe nili ke thek long khachini ateng ke de WhatsApp group long ke de la si nili same tangka pidunong lang tangka bang ke de la si nang li tumyang si tangka kelo kun nang ji kun nama patang ne nili da screen long an number pipon pol mate scanner same pipon pol la si nang li tum tangka bang induction ignore la pen tangka bang ke ko an si collection ma patang de tangka 300 de inu long 300 la si nang li tum yang si meet up donji mate chatong non tung bola tang ke di ala bang so number long send ignore mate bang so scanner long send ignore de tangka bang ke lapen adet bang ke 20 lo lapen adim ko na long patang de difu rengbong home high school along de afil long hadi nistame damlong lepen lang high school long has setame location lang modet pon nistame difu amni lo same ne phuri eder mate di ala anchini eder la si kado ko same karbiang long YouTuber do an abe an chatong lo nang akibino asono ake thei tumo kado kabe creator ke thei aso same chetong nang ni same thangta ake thai kabe thanga chini abe ni same di subscriber same 3k plus belang ni same ni li pining belante second time bo tuning same chetong no tuning se first time lo pining my second time ni same di pining ane 6 hour ke choklo de 5 year he chok bang sin ni bang ke ka chetong no athe la pendon martum isi ala mang gedi isi asapo ningi dugda mang ke people ma plangte ake hai pi ni ruplen diary mate ruplen rong pp bang ke nili tuning ka chetong nun hostame hala bang kam do ko man nang chetong nun de mate di amar se pining mang chetong lo ko bon bo ma se chulom men dame aprang lo men same ning thelo tuning ka ni ke dun cheng hot tame nang dun de amane aport cheton te peni akam aside lai do ko ma di amat chok muning mang chetong lo poi ne ta poi sin ning thelo sitame ko pai ki lang no pen alang li wang so per the pen awi det lo non mang ke tong long le det pon ni same di ning duk lo la pen ni rolin dai fan same ahir chume chang lo kadu ka be kar biang long YouTuber meet up a community mate karbiang long YouTuber klema tumhan an same herjumi nang pidon mompo pasi ning thelo laven kado go same chatong wek lo nang de don martum lapen pining ke prek jegi athe tuning nang chatong nun dia tum do pik an mate di lasi pining mang ke la tumta do edji athe pining ke jinuta do ji karbi entertainer at tim to ana do thai lapen chatong nun kang tung ining kang sama tumhan ke lang nun kang tung ayat mat sia di ni same YouTube long thang claim ek thedet pasame ka chetong nun dun lot pining pen lote second time pola sinil same tangka hi bang ge sen ik elang la sinili 15 16 loman se tangka bang ge sen po la pen arni bang ke 20 arni lo mate di la si kado go be thame chetong lonang la si pinia video ka semar bang galan be don marle tum la si kado go same do me thak me karom